Šta je to u stvari sreća, glasi sljedeće pitanje. Glagol sresti se, vjerojatno da je kod Slovena i kod našeg naroda, srpskom narodu, taj glagol sreća dolazi od te riječi sresti se. Ako ne bi bila sreća od sresti se, ako može čovjek u nekom samozaljubljenom raju da živi, neka proba. Veliki mislilac Kant jednom ispričao kao neku priču, kao da je neki čovjek koji je tako bio samozaljubljen i sam dovoljan sebi, pa kad je umro, onda ga Bog baci u kosmos i kaže, eto ti, pa sve je tvoje, eto uzmi, sve je tvoje, radi šta hoćeš, ali nemaš čovjeka. I ona divna priča Svetog Makarija egipatskog, kada je on, idući pustinjom, našao neku lobanju, pa je gurne štapom i pita, ko si ti? Jedna čudna priča, to tako, ali izuzetno duboka. A lobanja kaže, ja sam bio neznabožački žrec, kaže, a ti si duhonosni Makarije. A on kaže, kako me poznaješ? A ona uzdahnula lobanja pa kaže, kako da te ne poznajem, čovječe? Kaže, kad se ti malo pomoliš za nas koji smo dole u adu, kaže, biva nam malo lakše. A on kaže, kakve su to muke u adu i kakva su olakšanja. A ona i počne da jauče, kaže, koliko je, kaže, nebo iznad zemlje, toliko je vatra iznad nas i toliko je vatra ispod nas. I u svom tom ognju i plamenu najgore, kaže, što ne možemo ni da vidimo lice jedni drugima. Kaže, kad se ti pomoliš za nas, kaže, onda djelimično možemo da se vidimo, je to tako kao malo sa strane da vidimo jedni drugi. I zaplaka se Makarije na tu riječ. Evo, to znači koliko čovjek znači čovjek. Bog nije stvorio čovjeka da bude sam, jer čak ni ta svijest samosaznanja ne može bez drugog. Divni mislilac našeg vremena Pavle Florenski je govorio, drugi je istinski ja. Moje biće se istoščava u tom drugom. Dakle, to je naše samosaznanje, u stvari naš bližnji.